Minasake, koi
ay payapak po kaya katamuhan. Siklot tamo po para kayong Jubilee Prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Father in heaven, with the faith you have given us in your Son, Jesus Christ, our brother, and the flame of charity, enkindled in our hearts by the Holy Spirit, reawaken in us the blessed hope for the coming of your kingdom. May your grace transform us into childless cultivators of the seeds of the gospel. May those seeds transform from within both humanity and the whole cosmos in the sure expectation of a new heaven and a new earth, when the powers of evil vanquish your glory will shine eternally. May the grace of the Jubilee reawaken in us pilgrims of hope, a yearning for the treasures of heaven. May that same grace spread the joy and peace of our Redeemer throughout the earth. To you, our God, eternally blessed, be glory and praise forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Talakad tamo po, umpisan tana, ing Santa Misa, king kapamilatanan ning pamamendisyon, karing kandila, uling ngeni pagmasusyan tamo po, ing kapiestaning pangadaw ning Ginoo, king templo. Kilagyo ning paninganak ang paning banal Espiritu. Iesus, mekiraki yaking kakatamong katawan at daya, inya malyari tamong maging ganap ng kapatad at mipnong lungkot, kapanayan at katapatan, malyari talang larinan, ding makataw tamong kasalanan. Iting Ginong Jesus, manatili ang parati kaya kayungan. At kaya ko antimorin. Kingaldo iti makiabeta mo kari Jesus at Maria king pangadaw ning Ginoo king templo. Uling iti kapag masusyan taya naman, kambening tula ipasyag tayo Jesus anting sulu ding kakatamong biye at matula tayong tukyan kaya kaban ding ningdalan antimoing depatanang Maria. Danakanta mo naman in kayabe ng Jesus at Maria, kailangan talang tanggapan ding krus ning biye at datang kekatamo. Uling itiying dalan ning kasalpantayanan ding Kristiyano at dalan ding talatuki king sulu ng Kristo. Manalangin tamo, O Diyos ay pami, ikaing tunay sulu, potang magsalita ka, ing dalumdum babyedalan king sala ning aldo, ing yatong yanin nagnaing sikanan ning aslag mo, at malyari ken miye king sala ning lugod mo, samantalang daralan milareting makasinding kandila kilub ning pisamban, bustan mong ding lupamit puso sunlaglag king kekang ligaya, kaya bening anak mo, gawan mo keng anak ning sala, idayume kaya kami ing dalumdum ning pamikasala, at tayran mo kami painturo king alananggang mong sala, kapamilatana,
akekeng dalan katutuan at biye, ing sulunan ning yatu, Yesu Kristong ginumi. Amen. Itas tala po din kandila kabang mababendisyon lang. Ikanta tayo po ing dalit a pamuklat. Kristo yung sulod daring bansa ating ligaya ng Israel lakayang balayan. Ginoo, ngening tiparan mo, ingkekang pangako, paboran meneng painawo ingkekang alipan. Kristo yung sulod daring bansa ating ligaya ng Israel lakayang balayan. Ikit da na murin ning matako, ingkayang pamagligtas, akekang sidya king arapan daring sablang bansa. Kristo yung sulod daring bansa ating ligaya ng Israel lakayang balayan. Metong asala apakilala kaya ka, karing bansa amunye dangalan king Israel lakayang balayan. Kristo yung sulod daring bansa ating ligaya ng Israel lakayang balayan. Ligaya king Diyos, king kakatas-katasan, at king yatu kapayapan karing taong mayap apilubluban, pupuriyanda ka, parangalanda ka, sasambanda ka, paligayanda ka, pasalamatan ka, paulining maulamong ligaya. Ginong Diyos, arining banwa, Diyosig pang mayupaya, Ginoo na kabugtong Yesu Kristo, Ginong Diyos, Kordero ning Diyos, anak ning igpa, ikang milalako king kasalanan ning yatu, pakaluluan mo kami. Ikang milalako king kasalanan ning yatu, tanggapan mo ing dalangin mi. Ikang makaluklukwan na ning igpa, pakaluluan mo kami. Uling ikang bukod kasantusan-tusan, ikang bukod Ginoo, ikang bukod kakatas-katasan Yesu Kristo, kagum ning Espiritu Santo,
king ligay ning Joseph pa. Amen. Manalangin tamo. O lubos mayupaingid pa, Kristong anak mo, mi katawan niyang tao, alang-alang kaya kami, at mi daw niya king templo. Itimawano sana ring puso mi, king pamikasala, at iatad na kami arapan mo. Itiyadwan mi keka, king kapamilataning ginuming Kristong anak mo, ang mabibiyem pong mag-ari kambe mo, at ning banal Espiritu, Diyos manggaman king alananggam. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Malakyas. Ingginungan ng makibat, lawen niyo, para laki ing tubod ko, banang isadya ing dalanan ko. At ingginung pagdulapan niyo, kabudabud lungubya king templo yu. At ing tubod, amateyo ng panenayan, datang ya. Datang ya at iyayag na ing kasunduan ko, nga nang sasabi ning ginung mayupaya. Ninuing magwanta king aldoning panyatang na. Ninuing mitagan makatalakad potang paltoya. Uling ya mangariya king api ning platero at king liya ning mamipi. Lukluk yang antimong platero at maglinis pilak. Dalisayana na laring paring palipi ng lepi at dalisayana na lang anti ingginto at pilak. Bankaybat ng madalise, makapidwan lang ayin king ginu, antimonong makananong sukat marapat. King anti kanya na paralan, matanggap lang matula king ginu, ring ayin na ning Huda at Jerusalem, antimo kanitang minuna. Antimo ing merapat, karing banwang malambat ng milabas. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ninuwari iting aring maligaya, ya ing Ginoo. Ninuwari itingaring maligaya, ya ingginong. Itasila ring arpuyo, ikayong pasbul ning syudad. Paitas kayo pa, ikayong pasbul ang mga tuwana. Pablasan niyeng lungob ing aring maligaya. Ninuwari itingaring maligaya, ya ingginong. Ninuwari iting aring maligaya, ya ing Ginoo, masikanan at mayupaya, ing ginong mayupaya, kim parang ning labanan. Ninuwari itingaring maligaya, ya ingginong. Itasila ring arkuyo, ikayong pasbul ning syudad. Paitas ko pa, ikayong pasbul ang mga tuwana. Pabalawsan niyang lungob ing aring maligaya. Ninuwari itingaring maligaya, ya ingginong. Ninuwari iting aring maligaya, ya ing ginong mayupayang tutu, ya kabud ing aring maligaya. Ninuwari itingaring maligaya, ya ingginong. Pamamasang iba't king sulat karing Hebreo. Ang tiningding sablangana kaya manwana, tawla. Meging tawya naman i Jesus. Kalupa na lang ating laman at daya. Mekiwangis siya karela, at mekirake king pangatawra. Bang kanito, king kapamilataning kamatayana, akalupaning kamatayan daring tao, akwaning asintang
ing diablo, at makikayo pa yan king kamatayan, at ban kanito, akwa na lang atimawa, retang mayalipan king kekabaning biero, paulining takot daking kamatayan. Masalang bina king aliwa ring anghel ding sewpana, nune agpang king sasabyaning kasulatan, sa sewpanala ring palipinang Abraham. Inya kailangan binaing makiwangis siya karing kapatad na king sablang bagi. Bang kanito, iya ing maging tapat at mapamakalulurang mata sa pari king kasulwana arapaning Diyos. Makapidawon sakripisyong kapamayaran karing kasalanan da. Nga nawari, ngening ya mismo, may subok ya king tukso at kasakitan. Inya ngeni, malyari na lang asawpan detang aliwang daralan king tukso. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Meto nga sulu, banilantad ni ing dalan mo karing hentil, at ban mo niya dangal, king balen mong Israel. Hallelujah, 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 hallelujah. Ingino mantabiya kaya kayo, At keka ang timurin. pamamasa king mayap abalita agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Miras ing panawon para tuparan dari Jesus at Maria itang yuyutos ning batas ng Moises at gampananda ing seremonya ning pamaglinis. Inya dela ring meko papunta Jerusalem ing anak baring idawon king Ginoo. Pablasang anti kanining makasulat king batas ning Ginoo. Ing balang anak alalaking pangani, kailangan niyang mitagulaling king Ginoo. Mintala naman karin balang makapidawon ain antimoy adwana ning batas ning Ginoo. Kaparis a bato-bato o kaya adwang pityon. Ngeni ating meto nga matuwang lalaking makatuknang Jerusalem. Ing lagyo na Simeon, tao yang banal, atin yang takot kin Diyos. Paninaya ng datang ing pamatulan ning Israel. At yukang Simon ing banal Espiritu, at pepakilala na kaya ning banal Espiritu, king eya mate, hanggang ene akiting Kristo ning Ginoo. Pepaisip ning banal Espiritu kang Simeon ing montaya king templo inyang ding pengarin ning bingot a Jesus delare king templo barang gampanan para kayang ing adwana ning batas. I Simeon kinuha ni karing takdena ing bingot
at pinuri ni in Diyos at ngana. Ngeni ginong sasakop king sabla, bustan mo ning painawang mipnong kapayapan, ining alipan mo, antimoy pengako mo. Uling ka ring sarili kong panimanman, tengalang ko ing kaligtasan asidya mo, para ka ring sablang tao. Metong asulo, ban ilantad me ing dalan mo, karing hentil. At ban mo niya dangal, king balen mong Israel. Ding penga rining anak, may nga pamulalala, king sinabi ng Simeon tungkol kayo. Simeon benendisyonan ala, at nga nakang Mariang imaning anak. Ing anak kay ti, telaganin ng Diyos, king ikaragsa, at king ikabangon, ding dakal king Israel. Maging metong yang tanda, ay sakwil daring tao, at ikaman, mitaglusan kapuso, king lungkot, akasing taram, ning metong asundang. Bangkanita, milantal daring lihim, asisimpan daring dakal, karing pusura. Atin mo naman metong apropetisa, amatuan ng bina, ing lagyo na Ana, anak ning Fanuel, ning tribu ng Aser. 7 na lang banwang biyutos, ning asawa na bayo yamebalo, 84 abanwa ing milabas, manibat kanitang mebaluya. Eya bitasang mamako king templo, aldot bengi susuyuya king Diyos, king pamag-ayuno at pamanalangin. Kanita mipnong oras, adaraunde imari Maria Jose king templo Jesus. Linapit siya karela iana at pepasalamat siya king Diyos at migsalita ya tungkol king anak. Karetang sablang maninaya king pangakabos ning Jerusalem. Inyang agampanandana ing sabla, ing sablang adwa ning batas ning Ginoo, migbalik na laking balen daran karin Nazaret, Galilea, ing anak meragulya at mesikan, kitwanyang kabyasnan, ating grasya ng Diyos, mamantabeya kaya. Pakamalang kong kapatid, ing mayab abalita ning Ginoo. Kapurian ka, O Kristo. Good morning po kaya kayo man. Ngayon aldoy ti pagmasusyan tamo po ing kapiesta na ning pangadauna Jesus king templo. Antimurin po king Santa Iglesia pagmasusyan tamo ing World Day for Consecrated and Religious Life. Kadwa pong pagmasusyan Pro-Life Sunday. Ating katlo po yapin Day of Prayer and Awareness Against Human Trafficking. Nung nga pansingan nyo po, tungkol langan king Bie Dedi. Tungkol langan king Bie. A World Day of Prayer for Consecrated and Religious Life. Ilapin po ring pari ding madre. Tegulaling daing karelang biye para king apong Ginoo. Nga pangaditala po, lalong-lalo na deng misyonero, pupuntala ka rin miyaliwang lugal, bareng ipanaral, ing mayap abalita ning kaligtasan. Ing kadwa po, Pro-Life Sunday, na ning pro-life, itamo pong Katoliko, pupurian tamo, ingatan tamo, parangalan tamo, puproteksyonan tamo, ing biye. Anyapin po against siya in Catholic Church keng death penalty.
Baloy po yung death penalty, paniring sa sabyan ding ngaliwa. Ing death penalty, karenya mo pong pakakalulo. Ing pakakalulo, alayang perang ipagtanggol na ing kayang sarili. Ing divorsyo, nino pong makapagdivorsyo, ding makwalta, atin lang pamayad, niya, ing death penalty, para karinya mo pong kalulu. O ba't po tanging kalulu, yung merakap mana ko, ginoko saguli ako lungde. Potang medyo atinan niya, ing merakap, pagdepensa na pa, siyempre pagdepensa na yung kayong sarili, masakit la pong isukol. At pro-life tamo po, nahanyapin against tamo, keng death penalty. Antimorin po, ing katlo World Day of Prayer and Awareness Against Human Trafficking. Deni pong recruiter, potang mag-recruit laking bansa tamo, masanting laob raking abroad. Potang miras laking abroad, gagawan dalang prostitute. Yan po. Yan po, itamong Katoliko, pro-life tamo, pagtanggol tayo po ing biye. At ngeni, bakit pagtanggol tayong biye? Iyapin po yung pagmasusyan tamo. Sumagin na po ding dakala problema king kakatamong bansa. Political problem, religious problem, niya po. Kabiyayan, takal pong problema king bansa tamo, atin pamurin, pag-asa. Amen? Anyapin po pagselebran tayo ngini ing Year of Hope, Jubilee Year of Hope, pane ating pag-asa king biyatamo. Ulingin Diyos tamo, mabiyaya. Ing Diyos, diri na nakatamong pag-asa. Yan ngini po, pagmasusyan tamo ing pangadawanan ning Ginoo king templo, naning kabalduganan iti. Kanita pong minunang panahon, mayaw siyang Candelaria. The Mass celebrated with candles. Candelaria, kandila. Ing kandila, metong yang sulu, ababiye sala. Uling isimyon, king ebanghelyong binasa kong ngeni, inyang akatabno ni Jesus, sinabi na, oy ning sulu, ababiyesala karing hentil, karing pagano. Jesus, iyeng sala ning biyetamo. Bakit po pinili na yung sala? Uling yung dalumdum ning kasalanan, mag-ariya karing tao. Di natangi Kristo, ting meto nga sulu, ang babiyesala, niya pinyapuing pag-asa tamo. Kanita po ingaws ta Candelaria. O nga niyang 1969, maging official ya po iti na eya ausan Candelaria none the presentation of Jesus in the temple. Ing pangadaw na ning Ninyo Jesus king templo. O yan po, daramon do kuring anak kanita. Exodus chapter 13 verse 2 nga na, consecrate your male children to me nga ng Yahweh in Diyos. Itagulalin yula ding anak alalaking pangani kanako. Makanya niya po, utos na po ng Diyos ito. Anya ni Moises, pepagawani, ding anak apangane, tatagulaling dala king Diyos. Pati na po ring animales. O itong Exodus chapter 13 verse 2. At in Leviticus chapter 12, makanya niya po stunging metong ababay, may anak yo, ing anak na lalaki yo, for 7 days, marinatsing babae, anyapin itang kawalong aldo, ing anak, nepo, masircumcise yo.
kaybat manayayang 33 days ing ima, itang 40th day, ing babaeng menganak, amarinat, muntaya king templo, at karin gawanda, ing the rite of purification, pamaglinis. Uning anyang muntaya king templo, Imama Mary po San Jose, tikida ning anak Jesus. On the 40th day, Imama Mary, gimpananda ing rite of purification, ampo pa po ing pangadaw ng Jesus, king templo. 40th day. Nya ing 40th, in number 40, gagamitan tayo pa po. 40 days and 40 nights, minuran. Ali po, anyang ikit na ning Diyos, ing kasalanan, ing Diyos pepauran niya for 40 days and 40 nights. Moises menatili king bundok na ning Sinai, 40 days and 40 nights. Jesus menatili king ilang for 40 days and 40 nights. Yan po, niya itamong Katoliko, Jesus, kaibat ng sinubling mebye, nanong milyari, ketang 40 aldo, pepaitas siya banwa. Niya itamo pong Katoliko, tintamong 40 days, karing mayang nabiyeta mo. Pagselebran tayo po ito, karing kekatamong mayang nabiye. So, dinaon de king templo, nano pong megawa kanita naning milyari, potang gampananda po itang rito ning pamagtagulaling king anak, mayaw siyang the right of presentation of the child to God. So, ting pengari, pinresente, Jesus, King Diyos. And that presentation of Jesus means consecration to God. At nano pong burinang sabyan ng consecration? That presentation means consecration to the Father to be totally in His service. Na ing anak, pota pong 40 days ne, idawon de king apong Ginoo. At potang idawon de mga baldugan, king ing anak ay ni, kailangan sumuyuya king apong Ginoo. Makanya niya po ing kabaldugana. On the 40th day niya, December 25, ang gapungening February 2, 40 days na Jesus. Yan po, anyapin dinawon de. At nanong kabaldugan na nitang pangadawon na ning anak, na ing anak ay Jesus, kailangan sumuyuya king Diyos igpa. Anyapin po kayang pamanyuyo lawin yung crucifix. Oy ni ing pamanyuyo ng Jesus. Tegulaling na yung kayang biye para king Diyos igpa. Ulitan kaya po, that presentation of Jesus in the temple means consecration to the Father, to be totally in His service. Kapilang nano pa pong buri ng sabyan nito, na potang darawon de ing anak king apong Ginoo, buri ng sabyan ing Diyos, ing biyenan ing tao, many batan king Diyos. Kikilalanan daw na ing biyenan ing tao, many batan niya king apong Ginoo. O itapoy buri ng sabyan, nano pa pong buri ng sabyan, na ing biyenan ing tao, many batan niya king Diyos. At uling ing biyeta mo, many batan niya king Diyos. Ing biyeta mo po, sagrado yan. Life comes from God. And because our life
comes from God. Our life is so sacred. Sagrado ya po ing biyeta mo. Inyapin, bawal in makamate. At bawal in magpakamate. Dakala po rin magpakamate ngayon. Bawal in makamate at bawal in magpakamate. Uling iting biye ay po kekatamo, peparam niya mo ning Diyos at pigkatiwalad niya mo ning Diyos kekatamo iting biye. O itapo, inyapin nung itang mo, luguran tayong biye, ingatan tayo, proteksyonan tayo, pangalagaan ng buhay, kababong si sesentayong biyetang, kailangan susuyotang kinapong Ginoo. O itapuin kabalduganan inyang dinaunde Jesus, King Templo, Jesus, batyakin Diyos, Jesus, kailangan sumuyuya kinapong Ginoo, King Joseph pa. Anyapin pala niyang kapiesta na ning Santo Niño, Jesus melakwan niya king templo. Anya pong penintunde Jesus. Anyang akit de after 3 days na nung sinabi ng Mama Mary kang Jesus, anak, bakit depatan mo kaya kami iti? Ako ay tata mo, may gagana ka kami king pamanintun kaya ka. Nanong pekiba ng Jesus, bakit penintun nyo ko? Yuwari balu, king kailangan at suko, king balenang itpako. Po? Nano pong kabaldugan ng ini kekatamong biye, ikayo pong pengari, inyang ding anak yu, pe pabinyak yu lang, delayo king pisamban, kalupa ng Jesus, mi daw niya king templo, inyang pepabinyak yoring kaya kayong anak, dinawon nyo king apong Ginoo. Nading kaya kayong anak, peparam na lamong ning Diyos kaya kayo. Na ingbiya na ning tao, menibatan niya king apong Ginoo, ding anak yung aren, bunga noning kaya kayong pamikalugod, kayong pengari. King kapamilatan nyo po ing Diyos, susundo na ing kayang pamaglalang king tao. Pero potang atin kong ibait, atin yang bait yoring anak yo, delayo king pisamban, tegulalan nyo laking Diyos. Kaibat, kailangan ding anak yo, milapit laking apong Ginoo, ding anak yu kalupa ng Jesus, sumuyula king apong Ginoo, ding anak yu, parang nalamo ning apong Ginoo kaya kayo. Ngarapin po ring Grego, your children are not yours. Your children were only lent by God. Param nalamo ning apong Ginoo kaya kayo, ding anak yu, inyapin, ibiyayula, tagulaling ula king apong Ginoo, sumuyula ding anak yu. Susuyula po ring anak yu king apong Ginoo. O ini po yung challenge ngene, ikayong pengari, tuturuyo lang sumuyo king apong Ginoo ding anak yu. No karin laring anak yu. Din kayanakan ilaring pagasa ning kakatamong bansa. Din kayanakan ilang pagasa ning Santa Iglesia. Kailangan po ring anak yu manibat inyang pangagliula. Pangadinala na datang ing aldo, sumuyula king apong Ginoo kalupa ng Kristo. Pilan lang susuyo kaya kayo karing anak yu.
Sana po dakala po. Salamat po ka rin pengari na rin anak na mag-serve. Papaborin niyong susuyo rin ke kayong anak. Uling den, oy ni po, sinulat ko ni, uling e kaya tatandanan keng English, sinulat ke po, tungkol ka rin anak ampong pengari. And of all God's gift, there is none for which we shall be answerable as a gift of a child. Makibat kayo po, kayong pengari, na numan in malyari ka rin anak yu, makibat kayo, kinapong Ginoo. Po. Niya sana, kailangan ding anak yu iturula tungkol king apong Ginoo. Paneko pong kukutang. Pilal laki kayong pengaring tinurong pangadi karing anak yu. Pilal laki kayong pengaring pepakilala de in Diyos karing anak yu. Lawin niya po yung bansa tao. Metong karing maragultang problema king bansa tao is poverty, corruption. Nano kayang malyari king bansa tao? Yaning malilyaring makanyan. Mikukutkut keng utang. E paman mibait inganak at inang utang. Inyapin pota palang mibait siyang anak gagagaya. Bakit po gagagaya ng anak? Uling at inang utang. Kabait na inang utang. We have to work, my dear parents, nung ngali alang malyari kayong bansa tang. Ngeni kanuing Pilipino, malagway ang abribe, asuhul. Niya po. O yaning karelang sasabihan, malagway ang suhulan in Pilipino. Uli siguro, because of poverty, kakaluluan. Pero, there is hope in Jesus. Inyapin po banwa-banwa pag masusyan tamo yan. Ding anak yu, ilaring pagasa. Pero nga kupin na niyang kapiesta na ning Santo Niño, bayo lang maging pagasa rin kayanakan, ikayo pa mong pengari. Para kanako ding pengari, ila pa mong pagasa. Bakit po? Nung eyo turo keng mayap ding anak yu, ela maging pagasa. Nya kailangan turo kayo, ikayong pengari. Ngeni po, kareng public schools, ela makaturo ring katekistam, ela makaturo kareng public schools. Keti mo po king Angeles, ang po pang mapilan, karing balen. Nang misan kasi rin manungkulan, ela katoliko. Nya nung eta makaturo karing public schools, ikayo na pong turi kayong pengari. Ikayo tipunan nyo lang akupin, manabilin kong manabilin. Nang Sabado ang pong Domingo, tipunan nyo po rin anak. King Chapel, karing ko turo, pakamalang kong kapatid. Ustong eyo tiro rin anak yo tungkol king apong Ginoo. The devil will be the one to teach them. If you don't teach the ways of God, the devil will be the one to teach them. Nya, ikayo pong pag-asa, ngayon kasalukuyan, ikayo pong pengari. Mag-double time tam, king
pamanuro nung ngali makalunos siya puing bansang Pilipinas. This is a great challenge for us all. Itamangan po niya, kailangan iturula rin kayanakan. Tungkol kay nga pong Ginoo. Ostong akilala din Diyos at tinggap de, everything will follow. Maging mayap yang Katolikong Kristiyano. In metong nga taong may kakilala at may katanggap kay Diyos. Sana po maging sulutamungan kalupa ng Jesus, babye pagasa karing tao, babye pagasa karing alanang pagasa. Amen. Ipasyak ta mangining kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko King Diyos, sigpang lubos mayupaya, linalang king banwa ampong yato, at kang Yeso Kristo ng anak ng buktong nga ginuta mo, pengagliking upaya ng banalay Espiritu, mibayit kang nuan a Mariam Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkot, tinipaya karing mete, king katnungaldo sinubli ang mebye, pepeta siya banwo, makalukluk, wana ni Diyos, igpang lubos mayupaya. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kung ka rin mabye, ampong may mate. Sasalpantaya ko king banal ay Espiritu, king banal akapulungan Katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawa da ring kasalanan, king pangsubilang miyering mete, at king bie alananggo. Amen. ing Diyos, ang magkaloob king sala, king dalan tamo, pakiramdaman nala naman ding panalangin tamo. King mepnong kapanaligan nga tamong manalangin, ginuning sala, pakiramdaman mo kami. Ginuning sala, pakiramdaman mo kami. Para king banal a kapulungan, banding sablang mitagulaling king biera, king kasaywan king Diyos, at para karing aluwa, maging dala nala, ning pamanyulong ding sabla, manalangin tamo king Ginoo. Ginuning sala, pakiramdaman mo kami. Para karing sablang bansa, baning dalumdum ning gera, ampong kailan ustisya, ipawi na ning sala ng Yesus, manalangin tamo king Ginoo. Ginuning sala, pakiramdaman mo kami. Para karing sablang makakilala king Diyos, ban ato panda kang Yesus ing sala, amiti mawa karing sabla, manalangin tamo king Ginoo. Ginuning sala, pakiramdaman mo kami. Para karing pakakalulo, ding danupan at alang pibale-bale, ban akit ampong aranasan da ing kasaupan at lugod ning Diyos, king kapamilatan tamo, manalangin tamo king Ginoo. Ginuning sala, pakiramdaman mo kami. Para king komunidad tamo, ban miyaslagan king sala ng Kristo, parati tamong tuntun karing paralan ng lugod na, manalangin tamo king Ginoo. Ginuning sala, pakiramdaman mo kami. Para karing sablang miyangon na biya tamong kapatad at kakaluguran, bansun lagya karela ingalang hanggang sulu, iyapin i Kristo, manalangin tamo king Ginoo. Ginuning sala, pakiramdaman mo kami. Ngini po adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. Manalangin tamo king Ginoo. Ginuning sala, pakiramdaman mo kami. O Diyos ay pami, kang Jesus ay anak mo, pigdalaming kaligtasan ng pong sala ing yato. Pagkaluban mo kaming parati king kapayapan ng pong lugod, at pakiramdaman mo sana ing mapakumbabaming panalangin. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen.
bukod mong kapagnasan, kekalasang ang tanggapan, tinapening katawan mo, alak ning mabiedaya mo, ay naning kekang balayan, ay inikamu Ginoo, ing paligayan, ay inikamu Ginoo, ing paligayan, sa blaming ang pipagalan, dingke kaming ang kabiyayan, ing bukod mong paninasan, kekalasang ang katulan, tinapening katawan mo, alak ning mabiedaya mo, ay naning kekang balayan, ay inikamu Ginoo, ing paligayan, ay inikamu Ginoo, ing paligayan. Manalangin kayo, kapatid, baning kaya katamong daon, matanggapya arapaning Diyos, igpang mayupaing totoo. Ning lagyo na, king kasaplalata mo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Ginoo, tanggapan mo reting ay yampang ng mipnong tula, ning kekang Santa Iglesia, uling king pangatupad ning kaburian mo, ing kekang anak dinawuna ing kayang sarili, anting metong akorderong alang pintas para king biena ning yato, itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo mantabeya ke kayo, At kaya kang timurin, iyat itasyo laring pusuyo. makatas na laking Ginoo. Pasalamatan tayo ing Diyos a Ginoo tamo. Iti karapat dapat ampong matuli. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan dakang parati et numan karin. O ikpa Diyos king alananggat lubos mayupaya, kabang pagmasusyan miya iting kapigaganakan king kekaming Ginoo. Yang ing birhen ay anak ng babae ning Sion, aking pamanupad na king batas, dinawo na keka ing anak na, ing ligaya ning balayan mong Israel, ading sulu ding sablang bansa, iyang birhen akasaw king tangkamong kaligtasan, amidaon kaya kaking alang pintas a kordero, ing misakripisyo king altar ning krus, para king kaya kaming kaligtasan, iyang indong birhen amagtama sa kaniting anak ning kanwanan, melungkot king ulanang Simeon, dapat metula king balayan mong linwal ban sa lubungan ing kayang talapagligtas. Ginoo akakit ming kekang lingap king pisan metong ning anak at ning ima king dalise ng lugod. King metong pirakayan dang dusa, king metong akapagnasan mamatula keka.
king tulami, daralit mi ingke kang ligayo, kambering sablang koro daring anghel, at ngamingan kakanta. Banal, banal, banal yaing Ginoo, Diyos ning upayam. Mipno yaing banwa, ating yatuging kekang ligaya. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan, nuanying daratang, king lagyon ning Ginoo. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan, Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Ikapin ing banal o igpa, ating meto lelangan matampa kang pupurian, uling king kapamilataning anak mo, Yesu Kristong ginumi, at king upayan ing banal Espiritu, pagkalaman mong biye ing sabla, layon pabanalan mo, alakang tuknang mititipon king kapulungan mo, banketa manibat king kayaslag ning aldo, ang king kayalbog na, ing dalise daon miyang pangya, king ikaligaya ning lagyo mo. Ulinita o ikpa, ipanigapumi, palukuban pong pabanalan mula king Espiritu mo, reting ayin adarala ang pong daraon mikeka, ban magawalang katawan ang pong daya ning anak mo Yesu Kristong ginumi, amen nabilin ke kami, king pagmasusyan mila, reting misteryo. At atandanan mi pa, kanitang benging mi panganyayaya, kinwaning tinape, pepasalamatan akat pinuri, piraso na ing tinape, dinwang na iti karing disipulo na ngana, kuanan niya iti, ikayuman at kananye, uling iti yung katawan ko, amidawon para ke kayo. Makanyan mo naman kaibat ni ngapunan kinwaning kalis. Pasibayo pepasalamatan akat pinuri, dinwang na iti karing disipulo na ngana. Kuanan niya iti, ikayman at minum kayo kaniti. Uling iti yung kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ang pong alananggang tipan. Ang mibubo para ke kayo, ang pong para karing sablang tao. Ban kanita, mi patawaran laring kasalanan. Daptan nyo iti, king pamigagana kayo, kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, Utang kakanan miya iting tinape, utang miminum kami kaniting kalis, kekang kamatayan ke kami ang papasya, hanggang na king datang ka, king kekang ligaya.
inyangin kaganakan mi o mapamakalulong igpa, ing makaligtas ng pamaylasan po ang kamatayan ng anak mo, ing maligayang pangasubli ng mebye, ating pamaytas na banwa, at layon makasadyang salubong king kadwa ng panyatang, daraon miyak kabilang kapasalamatan, iting mabye ampong banal as sakripisyo. Balikdan meng mipnong pakalulu ing aining banal akapulungan mo, at kilalanan me ing mi daon king biena, paulining sakripisyo ning kamatayana, birian mo kaming misut keka, pagkalam mo sana, kingi kaming mipasignangan king katawan ng pong daya ning anak mo, mikatwan kami king banal ng Espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kami sanang maging metong mong alananggang daon keka, at papalyariya na kaming mirakayanan king pimamanan ding banal mo. Muna, kambenang ningnuan a Maria, akapilan man birhen ay induning Diyos, kambenang San Jose ing esposo na, kambering nuan mong apostol, ampong maligaya mong martir, kambering sablang banal, paulining pamamilatanda, manalig kaming mirinan kasaupan, alang patanat, kingarapan mo. O igpa, iti sanang ayin ning pangasut mi keka, pasulungan na ing kapayapan ampong kaligtasan, ding sabla, king mabilog ayato, lalong-lalo na ing kaming kaluguran a bansa. Pasiknangan me sana king kasalpantayanan ng pong lugod, ing banal a kapulungan mo, akasalukuyan maglakbe kete king yato, kambening talasuyo mo, i Francisco ing papami, at i Florentino ing obispo mi, i Pasiano ing obispo emerito mi, ding sablang pari, lalong-lalo na di Father Meg, Father John Paul at Father Mark Anthony, ding sablang diakono, at ding sablang tapat, susuyo, king banal akapulungan mo, at ning mabilog akapulungan, agyawa mong sariling keka. O mapamakalulungig pa, pakiramdaman mo yung panalangin niting pamilyang pinulong mong talakadarapan mo, lunusan mo lamang nga tipunan ding sablang anak mo, nula pa man makasaut, ding kapatid ming mayang nabihe, ading sablang kekam mematula, ampong memuna kete king yatu, malugod mula sanang tanggapan king kayarian mo, anong nukarin kami manayang magkamit lubos king ligaya mong alananga, king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking ulina, pagkalub mo king yatu, ing sablang bage mayap. King kapamilatana, kambena, ampong kaya, kagumning banal Espiritu, sablang parangal ampong ligaya keka o Diyos, igpanglubos mayupaya, manggaman king alananga. Amen, amen, amen. Ngeni manalangin tamong mipnong kapanaligan ng panglugod kingig pa, taring amanong tiro na kekatamo ning Ginoo. Ipamihachubana, isamba niya ing lagyo mo. Datang ing hayarian mo, mi pamintuan ing lubog ket isulip antibanwa, mi pamintuan
mo, ingka kanan miging aldo-aldo, ibiyemu ke kami king aldo ngeni, ampun ipatawad mo ke kami, ding salami ke ka, anting pamamatawad mi, karing mi kasala ke kami, mga emu ke pay sa ulking tukso, nunay kabusking maro. Ikabos mo kami, king sablang marok o ikpa, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panawon mi, banking kasaupaning pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan, at may kabyus kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan ng pong pagsadyan mi, ing panyatang ng mipnong ligayo, ning talapangabos mi, Yesu Kristo. Uling kekaing kayarian, ating kayupayan, ating ligaya manggaman, ingala ng O Diyos ay pami, ing ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula sana babaligdan ding kasalanan mi, no na ing pansinan mo yapin ing kasalpantayanan ing mabilog akapulungan mo, at pamayapan ng pong pisan metongan me, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyang pong mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapan ing ginuman tabi sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimore, Pakita mo pong ngening mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayungan, kapayapan po. Cordero niño sa milalako, ing kasalanan ninyato, pakaluluan mo kami, pakaluluan mo kami. Cordero ning Diyos sa milalako, king kasalanan ninyato, pakaluluan mo kami, pakaluluan mo kami. Cordero ning Diyos sa milalako, king kasalanan ninyato, ibiyemu ke kaming kapayapan, ibiyemu ing kapayapan.
Nyo'y kordero ng Diyos, nyo'y milalako king kasalanan ng yato. Tanggapan tayo uling nuwan na ring mayawos kingapuna ng kordero. Ginoo, matampang tanggap ko. Dapat ikas may yaman mo. Kumayop na ako. Yaing ka na kung sulong, yakabot ding kaligtasan mo, ing panganim, ingatan takutan ko. O Ginoo, pakiramdaman mo, ingaklis kong tingiran mo. Malunos ka at pakibatan mo ko. Umekakeni king puso ko. Yaing ka na kung sulong, yakabuding kaligtasan ko, king panganim, ingatan ako. Pitakutan ko. O Ginoo, bakit maing lupa mo? Sana papampan ka ko. Kanakong kasaupan, emo ko pa'y burisan. Ginoo, yaing ka na kung sulong,
dasan ko, ing panganib. Ingatan ako, ninupat na nupang pitakutan ko. O Ginoo, keka kumumanalig, uli naning kayapan mo, ating kekang katapatan, yaing kapung sikanan. Ing Ginoo, yaing ka na kung sulo, yakabot ing kaligtasan ko, ing panganib. Ingatan ako, ninupat na nupang pitakutan ko. Manalangin tamu. O Ginoo, tiparan mo ing kapanayan ng Simeon, aemate hanggang emika pribilehiyong manakit king Mesiya. Mananunasan ng iting pamakinabang, iganap na ing grasya mo karing kaladwami, at isadya na keng salubong kang Kristo, potang datang iya, ban idala na kami king biye alananga, uling yang ginumi, manggaman king alananga. Amen. Luklo kayo po sa guli para karining announcement. Mumuna pong dili, magsadyata na kanyan para king Lenten season at ing pekataluktok na po ni tiya pining Maleldo. Ken pong Maleldo Easter Vigil, maminyag kami, karetang epame binyag, den pong maragul na. Nung atin sakali kaya kayo pamibinyag o kaya karing siping yung bale o kaya kakilala o kaya bisang lumipat king kakatamong relihiyon, sabihan nyo mo po king opisina, binyagan la rin king Easter Vigil. O ita po niya, so mag-report mo po king kakatamo pong opisina. Kaibat World Day of the Sick, Memorial of Our Lady of Lourdes, February 11, Tuesday, World Day of the Sick. Regular Mass, Bisamban Maragul, 6:30 a.m. in Kapampangan. Kaibat po itang alas 8 ding abak ating Santa Misa, ang po pang anointing of the sick. Nung ating ko pong masakit, Tokyo Puketi, keng February 11, Piyesta na nga pong Lourdes, alas 8 po yung misa at ang timurin pamaglanya karen pong masakit. Ang timurin, kukumbiranta kayo ketang keng February 11, alas 6 po ning bengi. So February 11, alas 6 siya po ning bengi, kimbirataya po ing bayong Cardinal Pablo Cardinal David, Meging Paris Priest tayo po keti, magpasalamat, kaya be tayong magpasalamat keng February 11, 6 p.m. ing kaya pong Santa Misa, king kakatamong Pisamban. At kaibat, collection of old palm branches, deta pong uling malapit na po yung Ash Wednesday, detang may bendisyon yung palaspas last year,
advan mila po ke kayo, deta silaban la, at inkarelang meging abu, iya po yung ikuskus tamo, karing ke katamong kanwan, keng Ash Wednesday, March 5. Antimurin po, Mother of Good Counsel Seminary, raffle for a cause, magtindala pong tickets ketangwal arap na ning konbento. Then pong ticket price 100 pesos. Grand prize o ini po premyo 500,000 pesos. Second prize 200,000 pesos. In third prize 100,000 pesos plus 10 consolation prizes worth 10,000 each. Yan ang bisa ko pong sumaup king seminaryo. Mag 75 years na po yung seminaryo tamo king San Fernando. Nung alang seminaryo, ala pong pari. Uling ding magpari, mag-aral king seminaryo. At nung alang pari, ala pong misa. Nya sana karenganak yu, sana po ating magpari o kaya kareng apuyo o kaya magmadre. Tutwano ring magmading madre ang po papuring pari. King Archdiocese po kaya katamo, anam lang magretiro kareng pari. Kaibat o simap at intang anam at diakono, mayor din na po siguro keng July at daratang. Kami po, tutwa kami na naman. Sana karing anak yo kaya apo atin pong magpari. Pangadiyo po, uling nungalang pari, ala pong misa. Kaya kayangan po, dakala-dakala salamat, sana maging suluta mo, karing aliwang tao. Amen. Talakad tamo po, para king final blessing, inginu mantabi kaya kayo, At kaya kaunti mo rin. at bendisyonan na kayo ning malugod a Diyos at din kaya kayong pamilya, ingit pa, inganak, at ing Espiritu Santo. Amen. In Santa Misa mi daune, umetana king kapayapan. Salamat, King Diyos. Misa mayari naya, kalam ning ginutinggap tana, ing misa mi daun naya, king kapayapan umetanam, bakalan tamungan sana, amano ng maulaga, idaketamungan sana ing lugod ng alananggan ing misa mayari naya kalam ning ginutinggap tana ing misa mi daon naya king kapayapan umetanam ing misa mi daon naya king kapayapan umetanam